I know that I'm white. I can feel it through my veins. It's like, okay, African Americans are here. I'm here. Call KKK. U vrijeme današnjeg debilizma moderno je da su bijelci krivi za sve. Ako si bijel i crncu kažeš da je crn, odmah si rasista. Što obrnuto ne važi. Ali današnja priča nije vezana na temu rasizma, što je po mom pitanju i onako najveća glupost. Kakav si, takav si. Na kraju svi iz rupe došli, u rupu ošli. Priča se nanosi na jednu finu mladu damu koja je crna, a ona za sebe kaže kako je bijela i kako ona nikakve veze sa crncima nema. Po priči ove mlade dame, crnci su ružni, debeli i kriminalci. Šta sad? Sabrajam, oduzimam. Neću da budem bijeli krivac za sve, a neću ni da budem ružni crni kriminalac. A da ja budem jedan od žutih, njih niko ne spominje. Tako sam ja odlučio da postanem Kinez. Sad sam poznat kao Ču Pao, Tr Pao. Prije nego što nastavim sa lupetanjem ove mlade dame, samo da vas podsjetim da ne zaboravite pritisniti subscribe. Da vidimo šta kaže ova predivna curca. I'm white. Jest, možda Barry White. Everything about me is different from an African American. I have naturally straight hair. My hair isn't nappy. It doesn't require weave. My nose is not giant as like African Americans. My lips are perfect. They're not too big and they're not too small. Like, they're just perfect. Ja ne znam u što se ova gleda, ali ogledalo to sigurno nije. Ja imam širok nos, a u nje ko furna. But when it comes to black people, I think they're all ugly and I have nothing in common with them. I'm different from African Americans because I'm white. My figure is just like Kim Kardashian and she's a wonderful role model. Jebu mater, vidi ste. And she's a wonderful role model. Stvarno su slične. A i stvarno je našla i koga će imat za uzor. Pravi uzor, nema šta. Black people, they think in a criminal way. Pa i meni idu kriminalna djela po glavi kad te gledam. Ali nek, prepustit ću ja to ninja kornjače, neka on to sredi. I just know that I'm white. I mean, she might not know that I'm white, but I know that I'm white. I can feel it through my veins, I feel it through my blood. Pa huljice moja, možda ti osjećaš bijelo. Belo, oko mene sve je belo. Ali nije to rasa. I tell my mom, I'll never be like any of those Negroes. Stvarno, gledam ja nju i sve više kontam. Pa jebote, više sam ja Kinez nego što je ona bijela. You guys called me delusional earlier, and I feel like... Evo ga, dolazi Dr. Phil. I did not call you delusional. I asked your mother if she thought you were delusional. Yes, well, you asked her that question. I would like to clarify the fact that I am nowhere near delusional. I'm actually very capable and a very intelligent person, so... I sad čovjek objasni. Being delusional and being intelligent are not mutually exclusive. Kapau! Da vidimo kako će se sad iskopati iz ove jame. Well, I feel like if you're being delusional, then you gotta be some type of retarded. And I'm not that. Well, Upravu si, nisi. Za tebe mjerilo debilizma ne postoji. Ti si nešto posebno. when you say that you believe yourself to be Caucasian, tell me why you believe that to be true. Well, I know I'm a Caucasian because when I wake up in the morning, I just have such a great life. Blago tebi. Ja obično ujutru i nemam nešto baš super život. What have you done that's made yourself so upset with you? Well, I mean, I don't have any problems with myself. I honestly think that God made one perfect person, it's me. A sigurno je počeo od zuba. Ja stvarno ne znam šta takvim osobama ide po glavi. I šta pokušavaju da postignu. Jesu li oni stvarno zreli za ludaru ili je sve to samo igra? Mislim, znam ja o čemu je riječ. Ali pustimo to za kraj. Ali iskreno, šta možete od ovakve osobe očekivati?
If I gave a homeless person $1, I would take it back just because I would like to see the sadness on his face of me, you know, tricking him, thinking I'm going to give him money. To ti je modern kućni odgoj. Da je njena guzica kad motke vidla, ne bi to tako bilo. A ne, ona se još hvali. People just aren't on the same level as me. People are really low to the ground and I'm like in the clouds. Šta reći, ova fina curca kojoj je uzor Kim Kardashian, taman kad misliš da gore i ne može. If my mom is afraid that I might join the Ku Klux Klan, the only thing that she needs to know is I may just do it if they offer me a hood. Say what? Treasure, have you ever reached out to the KKK? I have their number on speed dial. Call KKK. They keep me like current on like updated events. I identify with the Ku Klux Klan because the way they believe is just so smart. White is right. White power. Ova je zajebala sve. Kakav lud, zbunjen, normalan. Ovdje je ostao samo lud. Luda. I to načisto. Nema te terapije koja bi ovoj pomogla. I šta naš dragi doktor kaže na to? You want to identify with the Caucasian group of which I'm a member? You are not welcome. Bum! Pravac noga u dupe. Nisi dobrodošla u našoj grupi. Nema tu šta da se zaobilazi. Vica bre! Svati već jednom. If I've been white since the day I've been born, then I'm still white now and I will be white every day I wake up. Ali ne možeš ti budali objasniti. Ogledalo. Nauči se kako se koristi ogledalo. Svašta majka rodi, naročito u Americi. Ova njena priča bila je sve plod mašte nje i njene porodice. Kako bi dobili svojih 5 minuta slave. Da li stvarno vrijedi ovako praviti budalo od sebe? Da, znam. I ja pravim budalo od sebe, ali ne baš u tolikoj mjeri. Zabava i malo provokacije je jedno, ali ovo, šta biste vi uradili da vaše dijete, brat, sestra ili bilo ko od bližnjih skrene ovako? Napišite dole u komentare kakvi bi bili vaši postupci. I naravno ne zaboravite pritisniti subscribe i like za ovaj video, pa se vidimo opet sljedeći put.